Sangwal Tashle, welcome back to my channel. Ani sangma tiu thangbu imbiro ye. Ani tharing ani tung di khari se na ni jeshi di wala chi khasio chini. Ani nganzo phoba chigim ba chani ani chizo thagya nang la khandi do chi ani follow china yak pore lan mixi ki Instagram nang la shingi mang je thingsa Instagram page chore ani Instagram nang lo la nganzo phoba chigim ba chani being a Tibetan ani nganzo ki account khashi chi ta follow china so la khodo pe ya da so la pin thwa ya so la yunde ra da phoba ka ji chizo khang la ha go ya da phoba chi lurgu phoba ji ani phoba ji culture tin to la ha go ya chi to la Instagram account khaji chi ni list out chi tin shi ra ani ni gi choose list out chi tin nang la mang chi jik ta ni follow chi yi gi ra ani chi me na ani maji gi din zo la di china follow china ya ko re sam gi do ani o chi ni mix e khanda da nang la thidi jambala ani nganjo mang chi chi zo thagya da tani thi gi re chi zo thagya nang la nganjo phije ya ga tanga ya bini re ani nganjo khara ta mangbo ji media entertainment gi chi la follow chi gi re ya ani lobjong da je yo ta pheba chigim ba chani phebe ko la ha go ya chi la di account din zo ta nga di sketch bo do da ya bo do thong so nga rang gi ni re da ani go zu shengi okay ni thangbudi kheldam reshera Instagram account ni kinzo ta kisi follow china ya ko la thangshwe di nga kheldam di ai kheldam di khalana phoba aji podcast ri tura ani di phoge rangi nanglo la dishige do ani di nanglo la khunji gi joshi ta mi ta khangla thodur chi do cheshi pheda deoi ge tikbo member ani khaga da inji da dami da khangla khunji joshi dami da khangla thodur chi tura ani khunji Instagram account nangla khaji tuna na khunji gi ta update sama shi do ani podcast khari luya yin ba da khari lugye ni khunji di sama update sama shi do ani jamjam live la yong du ra live nanglo la be khunji gi an joshi dami da khala thodur chi do lobjong da deoi ge kyang le sha ra ani manzo gi mangi chiwa dang na bil chiwa dang la leng kha da ante chi du ra ani kisi kheldam follow chime na ya follow china ya bo yuri sam gi do mixi gi shingi ani tholab la dungi din zola ani khare topic hashi concept clear chhe la phen thopu dang khajla na phyogi to la dishi ke de zambala ta go chale la wishara an chejang kheldam follow chime na follow chiro chis la ya an new di Tibetan history rishara Tibetan history account dikisi follow chimena pemisi ya poto mixi ngarang la phen thopo do da ani dinang lo la khachi du na ani pheba ga ji lorgu pheba ga ji culture da din de phe rangje ma shon ni kor do la ani khonjo gi par da nyam do la deshe gyani ani khaseo chini khare account na lu do la pemisi mangbo do par da nyam deshe go ya pemisi mangbo lu do ani kisi kirang pheba ga ji lorgu la thana go pheba ga ji ani rikshaw da into la ha gungi chuye na Tibetan history de follow che pimisi gi khechim bu thong du ani ngarangi changma la follow chna ya por sam gi du ya ani khare sumba di khala na the Tibetan khare story of Tibetan life and story of Tibetan dikhala na ani pheba thanda chinjuna yo aji ani chinjuna yo pheba aji kordola ani thungi khuni ani pheba chizola ani khara thungi khuni pheba lurgi shia ani thungi khuni pheba shingi sawa andi cell bemba pheba andira andi la introduce chia do da andi la phindong bodura an khonzo gi project chik tanda shija dinjala doni ani pubu momon la interview do le ne pheba ani khoran ji lurgi share do da andi gi chini ya thungi khuni pheba gaji history oral history la gora ani share gi thapchi chi do ani kisi follow chimena follow chiro nang share da ani account shamba chik lobjong da je yo account ya ko jinga khar thons la na the museum the museum de kisi follow chimena ya
china khajin ya budula na mixi gi di laptop de nge bu din de la phe thok do chung sa sam si ani music khurang gi mi zo di khare ki la thana je de dura ki la khonzo gi shugi dura ani khonzo gi thingsa mixi thanda khare na ja di gi yin chini changma nang la shudi de zambala ani khonzo gi le che mang bu su dura pena shesa ga ji le che do da ani thungi le che ya thungi le che ani 그래 계랍 길리체 로규시야 페바 아지 히스토리시야 안데 어디 리체 망고 수도 베나 셰사 리진 도시나 아니 셰자 낭라 그래 레가 도 example 셰사 한데 도 캡나 약보레 라도다 아니 콤바 큰데 카 최제 인데 치도 example 셰사 한데 도 캡나 약보레 도다 아니 디마세 콘조기 educational apps 딘제 야다 웹사이트 카신 먼저 자기가 다 상마다고 자기가 큐니 럽종 차야 망보레 믹스 부 딘절라 콘조기 카리 konzo khade yak butong na konzo gi ani account gi khuniya educational apps sera lobjong da dia yo ga apps din de da lobjong da dia yo ga ji website din de mang bu chi konzo gi shi dura ani din zo pmc gi ngonzo laptop tu ni pu la phen thok bu yak sa de sam chura an che jang da mi si follow chi me na follow che de ge ke che butong sura ani mi si na ke che bu chi nga kha dang sla na storytelling da pula 퉁셰 디피미시 키친 부리 키시부 이제 틸로 신기 메네 비 퉁기 큐니야 아니 차야 망부 철삼기도 다 키시 파마카시 퉁 망부 신기 메나 아니 미세기 큐니 퉁시기 돼야 퉁 아니 스토리텔링 도 치도 아니 어디 점점 플레이치니 어디 땅니 아니 콘졸라 니축나 펜토보도 중그리 섬스다 아니 스토리텔링 가지 리진 디피미시 약부도 아니 파 믹시기 다스저 pinga dinde yuna re pinga chunga dinde yuna re phama dinde Instagram page chini inde yuna ani so bula de mercy di follow chini khonjola ani shesa la be do da ani thung din nyi chu inde do china ya ber samsura ani da mercy di pimse gi phen to go yong sa re ani follow yin ji mi chiro nang she ani di shamba di main ba shiwa ngadia Tibet to date Tibet today da mangche gi follow chigur samgi de Tibet today nanglo la ani khaji de na phoba da dewa gyo ga ji ni chi thang changma ya thu ta ta la update chi de ya ani chejang kisi Tibet today follow chime na follow chiros kisi pheba kordo pheba gi ni chi and ha go ni thu na and Tibet today di ta na ya buto samsra ani next nga account kinzala follow chine apo la khala na Tibetan mental health lash dura ani chidang ki phoba chi zona thingsang physical health ra chodi chidang choding kordola ni kodo ngima china path ya ga chashas laira ani mixi ki ani luchi che do dang ani khala la thanang che da tin thola nga jo phoba chi zona la kodo ya po os ta khala ga jam chaja shas ra ini yang mental health kordola shid jambala mental health kordola openly and discuss chini mixi ki kemba nanglola shiras thongmosra ngara samchirida ani mental health kordola share khajini kechum thonggodula na thingsang mixi gi shungi dinzo michi nanglola kani ta damda ta chedogora ni kani la de jambala mixi gi laga ina relation khangla ina relation ani de roba nyam do relation khante khangla ina khonjo kani rap ta rimba chedu jambala ani dikani dinzo ta chikse chidula ya so kani shesa do jikia ani dinzo kisi khashi la ta phama ina ri ropa ki chani kani shesa do mini khusu tho do chini ani thingsang phobe chu nanglo la ani rangshi gya ga ji case do le ora ta nyama rosna phoba nanglo la ani suicide case do ta kyombu re samgi do ya mixes nyama do na khonyu me ya ta thingsang ani inde do case mangbo theli de sambal dinzo ki khari tyong la na ani depression dang ani anxiety da inde yo ta seo se kya tyong go ya ani dinzo kordo la ya depression da and anxiety kordo open ni ki jamashina
Ani di gaji suicide gaji rate thang andi kangi di mang mashinyo nga chai risam gi mido ya chezang mental health awareness di chizo nanglo la pemisi kitchen buri sam gi do mixe ki nganzo ta shenge nanglo la ya andi kangi do chena share do dang ani nye do da kyu michik la kangi de zambala ya kyu inchi michik la lin sangma ta kyu perfect ko maria ko kanye the zambala kela lin changma kanye di the zamba and chore dala ne ta le me ne bi ko gi kanye shegyo de ni this judgmental me ta judgment che thoni ni ya dang ani ropa di la kanye do ropa dang su pinget khare ne ta kanye yu zambala nyam do theni ya ordo la ni ya do da and china ani kangi di sigi re samgi do ya di account ki khuni ngan mental health di khatus khichembo imbe kordo tha ani di kisi suzo la kangi do chi shisa do mena ani di kordo la ani keja share ki khogap do tha ani so ta khare self care che di khatus khichembo imba da ani kisi suzo kangi the anti chi zama therapist do na therapist din la tena bin kheme ri la ja di therapist nyam dula thone keja share di khichembo khatus himba da din kordo la mangbo shi do ya chesang nganjo chi zo na mental health awareness di pmc khichembo ri samgi do mixi gi shenge din zo la ya ani cheza di account di follow chini ani khodo pe la pmc page pen thok bu du samsra ani cheza di ani shemba chik di khala na Tibetan Equality Project lash dura ani Tibetan Equality Project e khonzo gi account nang la khari chig do la na gender equality kordo shi ya ta gender la da minji ani gender puda phumo mashimya khapko mara ta gender mangbore lesbian gay ra bisexual damenda yu zambala ani phoba chizo nanglo la ente thil ta thingsang mangbo thil la ore di nganzu equal ta tang khandis ta go me ta ani di kordo la khodo khandis pe go me ta mixi ki elder generation nanglo la tinde ta this khashi gi da namdo je do ta ante yuna ani chizo na ante do ta khara gender shemba din de thele zambala ani changmai gi tadang tukja ta do ta ani mixi gi lapta do ta chizo do ta ani khara chokba din de nanglo la ante do zambala khonchola equality chini chikta chikchung chini khandesta hoime din de korto la shi do ani khonjo gi nganjo phoba nanglo la de community LGBTQ community ni na khonjo gi korto la korang ju story share gi ni platform jiktura di nganjo ta na ya hor sam gi do khajina na nganjo chi zon nanglo la de theni yonggi kal khakbo chini theni le gore khonjo theni le sa banga ju samai khandis accept chigo me korto do enti to mangbo ani lu du ya ani story mangbo lu du chezang di follow china yakbo yuri sam so the next thing I khari introduce channel na chomo the la di aji Instagram page di mangbo chi khagu gire hagu mena khonjo khale na ya NGO chirishia khonjo ki khari kordo lega chigi tu la gender equality kordo chigi tu ani khonjo ki mental health kordo ki chigi tu ani sexual violence kordo ki chigi tu menstruation kordo chigi tu ya ani khonjo ki the topic mang chidang gi jo dinalo la khare mixing menstruation dona on the society nalo la the openly discuss chigo mari ne khonjo ki the openly Instagram page ki khuni khonjo ki share da and chidu Instagram page chigo member ni khonjo ki khare awareness program mangbo chidu lapta tin da doni ani menstruation korto share violence korto consent korto share ani mental health korto da indi la khoto mangbo spigi tu ya chejang di khare account di follow china nganzo yundi mangbo ra ta khoto mangbo chi ta khoto pe la pimisi gi piji chumbu du samsura mixi gi menstruation korto la mangbo chi khare openly discuss chi mari ya ini yang di changwa la lego re ani di korto la ke ja share ke chumbu mixi gi shunge dinzo shi pomo shunje dinzo la ha go ya shi do ya ani kisi di ha yakbo shine ma bo na ani chode la bin ni gi sigi re chode la bin ka ni the sigi re ya
아니 건조기 가리 것도 시기들은 직 menstruation product 것도 시기도 menstruation product 망보 sanitary pads vitamin diary 아니 eco friendly menstruation product 딘지 것도라니 시기도 베나 menstrual cup 도다 딘지 것도라 시기도야 아니 코주라 네 마게 기 menstruation product 딘지 것도라 시기도 체자 아니 trauma follow 치면나 trauma follow 치나야 버리 삼기도 아니 딘지 것도라 코도 영해 시도야 아니 the next thing I carry 것도 시에는 empowering vision empowering vision kaji ani Instagram account nangla konjugi lega zo di ta chitangi konju lega zo di khari kordo chidu na youth empowerment kordo resha ani shinge ni to khombe ta ya kordo resha ani konju di khare konjugi workshop da conference mang bushidu konjugi awareness program mang bushidu ani konjugi Instagram account ki khuni ani job vacancy de ra lega ta de kaji announcement dinzo ani Instagram khuni ani seta chikidu अनि the next thing I har korto shena na Tibetan Career Center rishada sita thamado chaitu Tibetan Career Center ki bichi kyang lega so di ani youth empowerment korto shi tu ra ani kare ani career kaji awareness program ra lega da TV kaji awareness program che do da mixing shinge che do da and the masi konju vocational training di ti do penna hairdressing kaji do da computer da inde ko vocational training ti do ya and the masi konju gi ani youth motivational talk din de ti do shinge and the me the kara professional din ra ne phoba che zo nanglo la ani kita so dinde yo konjugi ani shingi dindala em khare motivate che dindala ani konjugi ko to talk che do da ani Instagram page ki khuni thing sang ani live nangla ente mi dinde ki dani ani kita share do da ani topic ki hebo de ko to la discuss che do da chi gi do che za di ni ga empowering the vision that Tibetan Career Center niga haji target the youth khana reshira ani shingi ne do khumbe ta ga desha che za niga follow chine ya por sam mixi gi phuba ji shingi din zo follow chine ya por sam so ani thaga langi okay ta thama dinga khala sam sla ta nga inst khara YouTube channel di ko che sare ta YouTube channel di nga di ga ji dingja di le ni ya di ki khuni nga this khara mila khoto do pithubna ya pore samne ni ga ji joshi tharing bigang la chi ya ani kisi changma la ta phen thopo do chung ani ya po do thong na ani like chiro chesra ani comment chiro ches ani subscribe che chema ma chiro sra ani na chema ta joshi khande do khang la kisi khenzo la mixi ki idea do na ani comment do chine this ani kisi thandong subscribe chi megyo mi dinde tangi dinde na kuji subscribe chiro nang share an thaga yi maje ba to chapu chiro chi an thaga yi thoji chena ani mutini kapyo chiro chi ani chapu chiro chi thoji chenang bye bye